na zavoljenju su biloću. Čekaj, 1, 2, 3. Dođi, aj zagrlim još jednu, molim. Opala. Od početka nove sezone emisije Sve za ljubav videli ste da imamo i neke novine, to je naš Sve za ljubav karavan, tu su i neke nove rubrike kao što je Pomozite ili ukažite na problem, zatim talentovani. Da, videla sam i tvoje, isto su dobro. Lepo, lepo. Eto, čekamo poruke na našoj Facebook strani. Baš tako. I pa pričali smo i o familiji i o Novom Sadu, o njegovom životu, o njegovih provedenih 18 godina u Novom Sadu. Čega je tako sve to ispalo? Eto, kad ste vi mogli čuti njegovu stranu priče, on vašu, opet ste vi ista krv. Jeste, dece istih roditelja, šta mislite? Takva sudbina, takav život, što kaže, opet ponavljam se, život piše kao ko je i šta je. Kad mi je ispričao pravu istinu, on kaže, tu ti nema života, najbolje ti je da ideš kod oca. I ja otišao kod oca. Ja sam kolegini najveću podršku dala.